كم وجبة تأكل في اليوم؟ Sen gününe neçe ret tamak işesin? آكل 3 وجبات الفطور والغداء والعشاء. 3 ret jeymin. Tаңғы ас, түскі ас, кешкі ас. هذا كثير جدا. أنا آكل وجبة واحدة. Бұл өте көп. Мен бір рет жеймін. هذا قليل جدا. Бұл өте аз. ماذا تأكل في الغداء؟ Түскі асқа не жейсің? آكل اللحم والدجاجة والأرز والخبز. ет, тауық, күріш, нан жеймін. وماذا تأكل أنت؟ Ал сен не жейсің? آكل السمك والسلطات والفاكهة. балық, салат, жеміс жеймін. ما وزنك؟ Сенің салмағың қанша? 60 كيلا. وما وزنك أنت؟ 60 килограмм. Ал сенің салмағың қанша? 100 كيل. 100 килограмм. أنت سمين جدا. Сен өте семізсің. وأنت نحيف جدا. Сен өте арықсың.